Chibai ule March ni som ni ania kar kalta zirtop nia Dr. HTC larin chana Special Judge Prevention of Corruption in thiamlo achantir mi pahnih te hremna chu voin khana ti chuak ta a thu buai rem ani dan kim changai thang purongura son of dar khuaya lei luang mual aizolin kumsang ni som pakhat le kumsang ni som pasari in kara Superintendent Excise and Narcotics Sir Chief District na atholain ama le an hnuaia thokte hlo le ham thatna tur aya tam an hlo salary bill siamin cheng vaibel chekhat nuai som sari pathum singli sangriat zathum somruk le panga zet an lo ei ruk na a le chu dan po chiat na a athurual pui thamna cheng singli le sang khat lo dong tu pusuak ngura son of sang liana PNE veng Sir Chief chuti laya Sir Chief Treasury Officer Assistant Account Officer te kotin ni som pasari thathum sang ni som ni pathuma thiam lo achantir to te hremna chu Special Judge Prevention of Corruption Act 1988 chuan voin ni som ni thathum sang ni som ni pathum hian apuanga anhnuaia mi ang hian hremna pek an ni pakhatna purongura son of dar khuaya leit luang mual aizol hremna pakhatna under section 420 R/W 120B of IPC mangin kumnga thleng lungin tang tur le cheng nuai somruk choi turin poisa choi tur hi ape theilo ani chuan kum som thum lungin tang turin apanina under section 477 A R/W 120B of IPC mangin kumnga thleng lungin tang tur le cheng nuai somruk choi turin poisa choi tur hi ape theilo ani chuan kum som thum lungin tang turin pathumna under section 13 close to R/W 13 close 1 close C le close D of PC Act 1988 R/W 120B of IPC mangin kumnga thleng lungin tang tur le cheng nuai somruk choi turin poisa choi tur hi ape theilo ani chuan kum som thum lungin tang turin kum upato le sarkar na atanga chol to hetiang thubuai tinon le to lo turangai ani awangin ko thian hremna hrang te hi mun khata kalkhom turin thutluk na asiam bok ti chuan puro ngura hi kumnga thleng lungin tang tur le cheng nuai za le somriat choi tur le poisa choi tur hi ape theilo ani chuan kum som ko chung lungin tang turin hremna hi ape ani pahnina pusuak ngura son of sang liana PNE veng Sir Chief hi hremna pakhatna under section 420 R/W 120B of IPC mangin kumli thleng lungin tang tur le cheng nuai khat choi turin atia poisa choi tur hi ape theilo ani chuan tharuk chung lungin tang turin atia pahnina under section 477A R/W 120B of IPC mangin kumli thleng lungin tang tur le cheng nuai khat choi turin atia poisa choi tur hi ape theilo ani chuan tharuk chung lungin tang turin atibok apathumna under section 13 close 2 R/W 13 close 1 close C le D of PC Act 1988 R/W 120B of IPC mangin kumli thleng lungin tang tur le cheng nuai khat choi turin atiboka poisa choi tur hi ape theilo ani chuan tharuk chung lungin tang turin kum upato hetiang thubuai tinon le to lo turangai ani awangin ko thian hremna hrang te hi mun khata kalkhom turin thutluk na asiam bok ti chuan pusuak ngura hi kumli chung lungin tang tur le cheng nuai thum choi tur le poisa choi tur hi ape theilo ani chuan
kum khat le achan ve chung lungin tang turin rem na hi ape ani kotin thu buai hi ala thu tak le a achana tarlan te chu pakhat na poisa e ruk zat hi felfai taka fin fia ani awang le atam tham em awangin Prevention of Corruption Act 1988 nuaya section som paruk 9 atarlan ang tin zonin poisa choi tur tamlam hi poisa e ruk mil hisap at sutani pahni na treasury pisa athok te tham nalaki apoi hle a hetiang ani chuan alanga pau express emo soilang kherlo point poisa pek chua tur ti khotlai sakemo mangte in treasury pisa athok te hian tham na an phut fo theidona hetiang thu boya rem na hi thu nu don takangai tu angai ani ati bokani Minister of State Purabat Romoya ban turangen na chu lar sapin ECI alan chongta Office of Profit kai noya MLA Minister ani na atanga Purabat Romoya roite ban tura ZPM party in angen chungchanga Mizoram lar sap chuan Election Commission of India and Fiat turin alan chonga Minister hian dan bo chiat anei lo wangin ban ngot the ani lo ti asoi ve thung lar sap hian March ni som parukhan Election Commission of India nena he thu hi thlen chongin MLA Minister Robert Romoya roite pu ani dan hi zirchianga an ngai dana thutluk na siam turin a hlan ani hemi chungchanga hian Purabat Romoya roite chuan thu chua siamin ti dan phungpa nga in ZPM petition thelu hi Election Commission of India thon ani mela atrul anti chuan Election Commission of India hian ama comment po anron deal ve mai thei ti asoya dan bo chiat anei lova MLA atanga ban ngot the ani lova thu dik chu aron lang mai tura angai ti asoi Assembly sessiona ZPM leader in ngai dam min dil zana tangkhan ZPM hian min vein min zuina sa hle a MLA atanga ban tura lar sapa min hek po hi khami ngong zel khani inalang ati ZPM Vigilance Department chuan lar sap Hari Babu khambam pati hnena kumin February ni somni pariat khan lekha thelutin Minister of State Robert Romoya roite hi consultancy firm Northeast Consultancy Services NECS nei tu ni in voin thlengin chiapo GST nuaya return ala faila he firm hian du sakna uchuak tak mangin Mizoram Sarkara District Council le Minority Affair nen Deed of Agreement to Single Source Selection mangin anziaka NECS hi proprietorship mimal sum don na ani angin anei tu le hlok na tel tu chu ama Robert Romoya hi ani ti achianga Representation of the People Act 1951 Section 9 Clause bo chiain diklo takina thunei na mangin hlok na tel Office of Profit tia thlenin Constitution of Indian Article 192 Clause 1 mga MLA Minister atanga disqualify turin an ngenani miswal zon na lam ngai thalok teang hemei chia hi apum ruwa le pianzia athom no in belatang hian tunge ani khoilam mi nge ti hra thei kanom nialem March ni som le pariat sang ni som ni pathum in rin ni tlai dar nga le minute som ni vel khan ma eni variety store ramhlun south dora ngoi rengin aluta athil zok te aen kuala dor nei tu dor ngak tuina han biak poin angoi renga dor nei tu chuan tui de na thingpui inna no asila a han hoile chia chu hemei chia mai tuam korfual sen ha hian thil tui thurin amaya athe thota dor ngak tu makti han chet buai deuh lai chuan a phone Redmi Note 12 Pro Plus
kumin January tha alei lathar thatak mai chula in atlan chetanga lani bongkon police a FIR thelu ania ama lo muemo achin ria chuan phone number pasari bial panga paruk pasari pathum paruk pakwa palia hian riat tir turin an nge nani Russia le Ukraine lam thu thar ngai thak chhun zamang Ukraine Intelligence Office chuan Russia rama Vladimir Putin laka lung oilo na apung zel ni an soi Moscow a Ukraine indona kara Kremlin chuan Russia President Vladimir Putin thak tu tur azong tran to ni in Ukraine Intelligence Official chuan a soi Russia hian ni kum February thla khan Ukraine laka Special Military Operation a kalpuya anram laka hian ne na chan thuaya tuma ma se Kiev inven na chak tak khothang ram sipai tran puina ne na inzom chuan Vladimir Putin beisai na chuna satakin ati chuan opani Ukraine marchak biala an pani hian anin bei chun zom zela Russia sipai noi khatle singruk chuang thina economy tlang niam le poisoi lo tam tak thina thleng ma se Russia mi puiten Vladimir Putin a anrin na chu anget rengani tin Russia lam chuan an soi ve thung ma se Ukraine Intelligence Office chuan Russia rama Vladimir Putin laka lung oilo na apung zel ni in a soi ve thunga Ukraine sipai intelligence thu puang tu Andriy Isov chuan Vladimir Putin thak tu tur zon na tho tana ni thu soin Putin a chet vel na sar kul chu azim chauzela a chan chu Russia huai tu hi tur hlom tak toxic ani chauzela ni ati Kremlin chunga hian Russia in Ukraine run wanga thil thlenga lung oilo na tam tial tiala atmalam hun tur abik takin Putin a sarkar geopolitical catastrophe chungchanga thil thalo lungchiat thak tak hriat thiam thei mai tura om chho zelani chuti angkara chuan Putin a thak tu turzan na chu kalpui mek ani tin Andriy Isov chuan a soya Vladimir Putin chu he thil ang kalpui na hian ain rol don lo ti a soibok amai ro chu Vladimir Putin zui tura candidate om thei tur mingero atar lang lo International Criminal Court ICC in Russia President hi indona thil sualti nia pu ania wangin mantura thupek ati chu awangin Vladimir Putin malam hun chungchanga zo na a umboka Russia President din mun hi ader thon mek thu hi an soina arei to a ma se mi tam takin zorama ngei po kan oi lova ma se tuna Wagner mercenaries group ho tu if Evgeny Prigozhin ngei po alal na chu thei tura an ngaya wangin Russia sipai tele Wagner inkara soyatam le a Ukraine an run na konga an mason na ber Wagner ho tu Evgeny Prigozhin chuan Russia in ral thuman pek du lo thu te a soi chuak hial ani kha thil kaldan en hian Putin adin mun hi a him tok lo ti chu alang reng mai ma se chu ti mai chuan an pai thak arin ombik lem lawa Putin ate ang dictator ho hian an lalna an song het thiamin an tana nok thei tur then fai konga po poisa kan nei lem lawa North Korea lalpa Kim Jong Un te China lalpa Xi Jinping te chet dan po kan revek mai ama Putin angai po hian alal na atana nok phatura angai te hi chu tuna ep tu huai tu Russia rama hu hanga bermai Alexei Navalny te po Putin mitir ningaya riaten Novichok tur mga rai ania masevan nei thak takin Germany a enkol nin adam chuak le lawa an rama ho atung chu atan a him lawa hori lo tura anti chungin a holui ta thowa Putin a chuan chuan lam dorom te te mangin an ramma thlen rualin airport a alo man tira zela akhung mak mai hetiang hi Putin a ngei po a chet du dan ni ma se
akai hruai mipui te beran lungoi tlat lo chuan pai thla khun ala tong ve nge inarinom tuna Ukraine rama dan bo chia an pu na po hi an nuk kirani lo chuan president hun atop nuwa po Putin hi mana achung thu rel ala ni thei thawa hetiang hi mi engemaw zat an lo om to ani Russia lam hian an president hi mipuin an la duin adin munahim ti foma se Ukraine aruna wanga mipui lungoi lo pungkhom tele mitam tak Russia ram tlan chua san tu te atang ringot poin du lo tuanga hle ti ahriata utina chet dana wang hian ama kham ngoi tu ma se zel tanan hlo wanga ngoi chu tamai mai hi mi engemaw zat anom don ti achiang reng tuna po an ram chuan an sipai te soisel le an chet dan soisel tu te chu thu buai chiam sak theina tur dan asiam le to a hei hi aro rel dan ani miaw wangin mipuyan zalen lova chu wangin zalen taka anom theilo na tura dan siama mipui rap bet tu president hian lom le du tu anga vak lawang ti chu mi ani leng lo tan chuan a hriat thiam thei mai ome The Associated Press chuan European Union Minister te chu voin hian an thu khom dona Ukraine artillery shell supply tura ruam manna siam chu ti fel an tum dona an ma ni national stock te ti pun le Europe defense industry ti pun an tum don ni ena tar lang ramsom ni le pasari omna bloka foreign le defense minister te chuan Brussels sa joint session neya herua manna hi an soi ho don ani Ukraine foreign minister Dmytro Kuleba chuan indona athil thleng thar ber te update apedona aram sipai te mamo po atar lang don ani EU hian kumin chung hian Ukraine hna 1M 155mm artillery shell pek atumani meeting kai hruai tu EU foreign policy chief Joseph Borrell chuan $1 billion khat le point khat petura rotna siam chu pompuina adil mek ani China foreign ministry chuan Tholeni Khan International Criminal Court ICC chuan ati tur dik takatia angai ti asoya hei hi ICC in Russia president Vladimir Putin mantura thupek achua chungchanga zona achan na ani Ukraine boina hian China hian thiltum nei takle dik takina chanvo ala chunjom zel dona remna zonga inbiak na po atho hlok le don ni in thupuang tu wang webin chuan media te hnena news briefing anei thinna asoiti Reuters chuan atalang President Xi Jinping chu voin tlaya Moscow akaldona ICC in Russia president mantura thupek ati chuan nuwa khovel hruai tu Putin anena direct in masaber turan ni British Ministry of Defense chuan Ukraine ramdin mun chungchang ni tin intelligence briefing ati chuak thina chuta chuan heti hian asoi kar thum kalta chung khan Russia sipai ta chuan Donetsk khopui chimlam Donbas khopui Avdiivka chevela mason na nasatakan neya Avdiivka hi kumsang ni sompali atang khan Donbas buaina hian matonga aum tana tuna chuan khopui chu atam zoka cheto ani tactically chuan marlam dewa khopui lian jok bakmuta thilom dan ne na in angle Ukraine sipai ta chuan organized defense an chunjom zela mase chimlama an supply line te chu Russia envelope operation wangin ahlaom zual le ati Ukraine state broadcaster saspil chuan darkar som ni le pali kalta chung khan Russia sipai ta chuan Zaporizhia regiona chenna in som pasari omna muna civil infrastructure an kap ni na ta lang athil hi independent taka finfia alani lo thung US Policy Research Organization Institute for the Study of War in
kartin report ati chua chuan Bakhmut bula emo Ukraine khotlang lamai mo a Ukraine counter offensive nei tur chu Russia tan chuan angai tu zual le ni na soi theater pumpuya Russian offensive operation tempo chu tun nai kar engemaw zat chung khana tla hniama hei hian Donbass a Russian spring offensive chu atop mai thei ti atilang Ukraine official ta chuan vulidar bula Russia hlona na satak chuan Russia sipaitan Donetsk Oblast beipui thlak na an nei bel theina chu na satakina ti kholo ni enan soi Russia President Vladimir Putin chuan tun hnaya Ukraine ramalu masak ber atlo masak ber chu indolaya huai tu inrol anga inlan na ata na manga hei hi Russian Nationalist Information Space Ukraine khotlang lama nakin loka Ukraine counter offensive aum thei lau thon wangani Institute hian Russian official hlui Igor Girkina thusoi po azir chianga ani hian Russia sipai huai tu sang ber zinga in yalna na sa zok thei ti asoi Ukraine Armed Forces General Staff chuan sipai ta chuan dar Carlson ni le palikal ta chung khan mun panga a Russia be na voi samruk le pakwa an dolet to ni na soi Russia sipai ta chuan Donetsk Liman Bakhmut Avdiivka Marinka le Shakhtar Slam hoya beipui thlak na an thei to pan chu America hei hi sipai ta jinga update Facebook atarlan ani General Staff te chuan Russia hian Ukraine laka missile paruk airstrike voisong pathum le rocket system somnga paruk akap ni nan soya Donetsk le Zaporizhia biala civil infrastructure beipui thlak na ani Bakhmut hi indona na sat ber na munala ni reng ni in sipai te chuan an soibok ani